uri ini cyajuwirwa reri nagira ngo kirukuretera embereji no butagirirwa rya rifaro no kwekushaba government ko batekatekaho. Our bed capacity is including maybe a maternity. We have bed capacity only 30 beds. Yes, chikomye na OPD. Kushemeza ngakweta kushemeza. Omuntu omu mchana mushemeza. Uruwante mchana mushemeza kama 7 days kumontari. Ungano shangwa force wa dischargingira on 3rd day 4th day. Wazo maternity arabachara barinkai ahansi. Ikibuye gira between machines zone zikwe. Kuri ngurwe no wakaha wasa kuhereza services zone zakwenda. So tuneho CBC machine. So CBC machine ejeji leo chirisha. Wanda kumanya utafara bobundi rwa rungana chi. Tureba nihije abana barya hansi y'imyaka 18 bari kuzara abakiri bato. Kandi umeze nkana turebere ngo hariho abana bo kwingana nka 20. Abebembezi ba district bakwatanise na nabirwaro nibenda government kwebahereza abakozi barukumara bwanyuma yo kushanga ngo Buhweju n'abashahwige na 35 bonka icyo bari kugira ngo nishicumbagiza umukuhereza abantu buhereza aramarwaro nkengaju rine abazarisa babiri so hagere yarwara ncyancoreka gutirize kuzaho urakore ecuro urakora ihangwe. District ya Buhweju umubyentambura abacurukubi kandi ubwahati ahirwaro rya Nsiika Health Center ya kana erukuru bine ambulance mwe nayo eryo mu Embeera mbi ekirukuretera abarwire babonabona no bumwe bafero mahanda ambulance mwe kandi kuzire eriya drip nayo kandi yitwara abarwire so student tugambira government kwetongera nanka ambulances kugira ngo wananka abachara kwamba kuzara na yabaryaho uko barafade tumbarara oba any other facility kugira ngo atunge ntambura. Buhweju n'amarwaro 12 gonka aga government obarire mu nerwaro erukuru erya Nsiika Health Center ya kana amakuru agagasha kwa Juliet Charles Sima.